Ai, tailo fio sa vea polo sunga le atua. Ina dei tu la le fiafi mo le fafilo inga mai fo tanunga la ta mai ta si sai o lu finga ta fafilo inga. Isio tatu tunu o lo mo mai tatu fa sa longa mar tatu por kalambe nei tu la le fiafi. Out of inga ia fa ta ile tu. Lo la me malo si ia mai se fo io aso te le ia fa popolo tatu. Ai lo to se fo ia si o la fa ta va fo. Tatu ta o le tu malo le. Tawata malo fo ile sei fumluia nei tu la le fiaf malo patai ia se fai mai se tala au se li poti au fesa e ile lava ia so po ina tia ia le aonga di ai le va ko di u ki pan no fa ngo ai wa so la ka kam ia te lo ia o fa pe na lava au fa tu e se ba alu kau so polo ku I ku o lo fale ai tal tangata la tutu si ele ngo lungo por ia pa ku e pu na ka fa pi ia le na ia me tau o lai mo le balo si tau o ve ko e ku se uso ia le a faina ia fa mar lot fo le tru no le nava ia so ia le po munisa ve o fa ia si pisiol mtanga lunga le termine nei pio le sile mafu anga o le lava mai tato por kala me inisio so a olenga pisil tanga lunga ia wa inisio tu te una fa tino ia wa fo le tau ino le tunu ia ai o lo monia tanga lunga o lo fa si pisil te le mau fa fita u le wa mata ona to tonga mal te mine ni kama fo ia pesa pepe mako ulu la ule kai mo le wintalo wa makan ko mai dunga fo le ia le tam fo tanga lunga kam fo se vai la ufa va fa ngai ni ko ai o le sile va nga ya le ona le la mertato por kala ia pisum tanga lunga nei vai tem te le tato fa fita u le u at tu pul te mine le tu sabe ia ai balia foi lo fidangalo awa e to tolu ai nga savala au mai ta o sa ili la numero a o fa la vela vetu ai nga ia e balia o tango tu ia le numero a o popole mana tu foi na mafu anga le vetu tato numero lunga tato por kala sabe po I lavo le tunu e mana mi le so sani so la va se vai ngole tu la fo no mai ya ta mani si o vai ngai fia mauti no fia man mai e mo so pa wale pe ona tata talo le tunu e fa maruru atu nei je vili mai le skemi o la lungo le telefoni wale po muni sa ve wa ka mo fe se ka ko sintan me dei fa ia si pisor ta telefoni ia so mai le ngata ile ia ala fo I meta upu masani ia fa tala no ma tata utunu pe o atu tunu tata ofisa ia mo wala mo o le ngana na tata o nanga o le tata o le avano tata tunu tata tala no ai inisio vai ngem furniture tu ai moi et si le fila le me tau na fai la su e me sta fai le pus te mai tai fai ma sin te mai officer fai ma le ta numero le oval selau maria fai le ta call center maria su e ma sta sponsor io su e ma ta sponsor e te tongi il ta te ne fai ngarwe ia le lei faftai ile tuolo bolo so tua le fia la le nganga ia so uma matai bi uma tate sorta iai malau lu ofsele fai ia ata ua ia le savali bo modi ile tuno ia mai se fo le temi le dei o le malo loa onga e ai fo I le temi boring ai le fa na o le mafai na o I fa fo malulu le activity ma se event fai ia no solo fo ile le fa di o le tamititi alu ta fa o ile me ole shopping center ia pe la vea I vai pe tu poi fo swa la pe o mana o se be le se tang le se tu pe tang ia fa tu fo wa ia le sida fo tu ngai matua ia tali mana o le fana o le skemi men tu le skami kiki sa ve mal fa fonga le tu ma lokala le mana o le tali fa ko pepalo ma ko I musua le ia matua mana ia ni sio matua ia le nga fo le o fana nei loa un le tupi fai de fe au pe fai ngal e fo inisio fana wa si le vai ngal tele nga o I tamati o le ai se kupe o aku mai si wo fa tau ia lole po ani si vai ngai si wo ai manga o ai le si tupi ngoilo ar fa ka va ai ar vai ngal e le kala fo le aval au mi ki sir wakara e nim fa na ve au mai fa na ve wa put fish na kala o na ve fo tu ngai matua ia me se fo te mine yo
o tuanga le whanau. A whai ke si le fia. E le o lava le whaasoa mai le aise selini. Whamona muli. Awa waka meki o e ta whao i shopping center. Wai mau ki ngoa. E yele kai me ina ngono tamatiti o fia ai po e se meo mana oi. Ka kia lofa fu ile le telo nai whanau i mamamolo ka loko isi whanau o leo se kupe ale manga. Yo isi ala ele isi nga fu ile lengo i se meo whalolo au isi. Ia, o ko olo i vae nga fu i olo or whalolo ono wole isi tupe au isi a vae nga me whai ona alo fia mai ele whanau ma whatino ino so ngā tū la whanui. I vae nga e mwhai e o na whai a pe o se activity fo lea. Whai ta pā pōle tira. Tamiti saula e solo ta se vae. Mo lau lima ta la. Nai ngā luenga fo i lele. Ngā lai tirwha. Lai tirwha. Pena. Ioi. Ai, o le sida vae ngā le na whai tio ini si o whakaworo. Se i whamon mo le mātua. O kako kia o inga ka meki o e kala ia o roa aing koi kule ngō tako wha. Se i whamon mo le. E de tauna tu. O kai meki e ka kālanga i se o roa. Waka unga ko ngiele o lole. E me se lava ia vae nga ia. Wa ai ai le te imiti te tala ina ile o loa mai whaonga ina. Ai e te le tongi no ngō i mea wewe. E wa i lalo me tupu. E te tala i tangata matua. Le matua. Ai no fu matu wa ile tamaititi. Ala sa me pue. Le mo le ka. Kama ki makua la le ngale. Le nisi o mata upu e si le fia tala fea ngai, ma tala fea unga i le whaafonga le tunu. Tai. E ia nisi o le tātou tunu o loa a fia i nisi o vaenga fo ia o mauro la to soifua. Ia ai ni nai vai aso muli ane fatu ai lo o maadiliu. O le si le vaenga le tātou titala no so ai. I o tātou ai ngai tatau na whai masiaki na i o tātou tau ai. Ngai me se lava tamam tina mātua. Ia e me se fo ila to lo mau ngase tu nga po tu ngase tu mau le lo le tino po le mafau ona le vai aso nei le sa tu po le vai nga le sa vea mau tu ini si fo le wa fa si le van mali ia se upu fa ngo fi mo le si la fi le tu no wa palanga yo la ko kingo tu lo fa la tu e se le fa no le vai e ta o mai i e le o feilo i maainga, e le o siaki ina fu i ainga i lātou nei. Ala o lava ia whautuanga le tātou tunu whamon mole. A tātou sila fia, a whaitou te sila fia pe kau kei lofu nisi o tātou ainga lo noftotas. Wa kaunga whai maa asi i lātou fu ilele Mosef Sosani. O le si vaenga o lo iei, le teimi nei whai si tele o tātou whale fu i o lo whaatama i ele malaia. I ele vai ason nei le ana i se whaavlabe le ana tupu i lata mai e tātou nei sa Auckland le na mawai so i fuon tangata stolua ia o lo o ieni sir fale mai lātou sa la vele mula valetas ona o le ala o fai susu e ngan tanga lunga le lo mura fuimu po ani mafuanga o lo va ia fo i le totelo i lātou lo tom fai e fa tupu le tele o mu o lo fautuanga fa mon mole afeke sila fia wa tauna vilin tanga lunga le po le fuimu fo e fai se so ani fu le makau fu le ko inga le to na winga fa pe o le si vaenga no Arsenal za o le si vaenga no vai te min ia fai asi to telo i la to lo fai ni se winga matanga no fanga fai teli i te tono fal fai ngaluenga i te tono fal kalapu i taulanga fa tau o la ve tono e kalesia i se upu fa mama ma fa fingo fi o le kango fu le kingo lis o le tango fu o that's an assault it's a decent assault o le tango fu ambese lava le tango fu le inisi o vai o totonga sa i lato o lo va ia pel ia le fa tupu la ia o le o ke kali tu lo le ngana la fa ngai o ka fa valia wa le ko nga le va ia le tunu le va ai ambese lava ungali o le va ia ko kamalo o le kango le kamalo i do na to lo intula e fia mari le skemi le fikau po le tango fo o le tina le kamalo le vai mai le tina ko poi fa fikauli e yai te tau na ile fa te tenga fo le ambese lava alum fa na utene o lo o no fanga fa te le ambese lava fa pas ngolo isi au fa le ma fo fu le lo ngo fo i fa le pasi nei po tonu fo taulanga fa tau la tu te fa ni si o ami nga fa pe me se fo tonu e le si vanga tilo le la to lo fa nga ina e la ona nga fo le upa
taxi ave pasi ia lava ni so la to lo fa ni so nga to la fono ia fa isi fa tup la ia vainga le o lisi vainga la to fa ia winga fo ia ila ko la va ia ai le ni la e tu lo I lu mo le lautili o le so ku la fongo de media pe fa mai fo lo fa le tu lo fa fongo la tu ala ki kilo mo ko le la ke le lungo la wala ia wambio e vainga em fa no mo li tu la fono o lo va ia la mal fa no le vainga le fo dele wa fai asi te leo le whaafita au leo o tupu. E mese lava to tonu o whalakala, tonu o whalawhainga adwinga. Ona wai nisi fo lele wa mai le whaitiunga. O tangata pi wele kia e ui no whanga whaitele e whai e ia. Wa fai as whaale po poi o lisi au vaenga. Ia e o le whautuanga lea tunu ue stawana tu ulea vaenga. O lisi vaenga sa vea. O lo o whaisi toa te leo anu ma whaana o lo o manu nua. Heli lo po amafuanga. Ma se lava leo ako mākua e watuta mai titonu e vai le fōmai. Heli lo pe whawhia. Pe whai mai whinga pau e watu whai susu e ngā whari whaaka. Ma wai. E se whamkalanga le ngā whai mai ngā pau. E leo ngā tasi ma manu anga o le whana au po. E mai se fo tina po ta maa fo i po i la ko o le whautuanga whamon mo le a whai ua sasi oi. O iei se vai ngā po ua mao i lo au se si o walo por tina fo i por ka maa fo. Ka para sa. E le leilo wha mao ni le whamtalai no vai ngā ia mua ina ia i longo fia i e ni mai tai fo ma i se fiso soani mo i la tolo a fia lua. Whaingo fia ni makaup. Au wai ke pepero loe ka umai ngā e whai a moloa. Molo mautino. O lo va ia la vaenga na tele fo lo tato e le palangi for unexplained injuries fo ia e fo ni se la to lo mali liu a lo fa susu ngam tanga lu ngale lo la tala no la titi le vaenga le madi so se tasi la ma u so ifu ai vaenga mo mua fa pe le vana mai ngasi man tu la to yo fa si le vana ngasi ni fa le mai po wai do la ve di meta mai tai fo mai o mafuanga wan le ona mali liu sangi do le pepa fu le pepa maliu pe tai e ia ni so ila to o mali liu yo la to fale fa fenga luenga po fefo ai le ai se mafuanga pe le fo se fa mtalanga se mafuanga vai ngala ye le tau o le unexplained days por vaenga le ele o mo se fa mtalanga ma tu o isa mo e mafai i lalo le tu la fono ia i la to po le lo o fa msino lo ia va ia tino mali le tau le corona e mwhainga o kungo i lātou nei. Mari. E sa ire le ia ima wha mautino po o a mafuanga na maari liwa i po o a fo ni a lātou susu e ngā e tau masalo mia ma maua i se wha matalanga ini mafuanga sa maari liwa i lātou. O le sine vaenga i te tauna wha matala le re tātou tino. O le telo i lātou nei e okulum tanga nunga le whai susu e ngā. Ahele o mautino le lei. Ka ofilo na tanga luenga le lo tino maliu e lato ona avelo la iele o i whamsino le na te ba ia tino maliu pole karana e whai ilan whai unga ma o ia whailea e sa wele kali pe whai si tau tonga whaapitoa pele e pe whai si susu e nga pele o le vanga la le tau na man malama i le tatou tunu langa i ele taim ko ki kia kolva ia so pol vea so fo i o whatati ono mafuanga ai a faia kun kanga luenga leo saule fo mai sangi de pepa lai lo le fo mai de mafuanga e uma ngai le o ile corona po le famsino tino maliu ai alusa ola vel fale maliu le la manna olo to ai nge fina ngalo to ai e vene yu tatu ai nge yo ma maula to so fu malo fa taita o tele ia le foi vaenga o ia tata ona o me o le tupu ma tupu te mine ia ma le fa moi e a le talando ia me se li malo le malo ia ina ia fa titi ai ia fa fita au le tu mai tatu tele ma na mia ia sa no ni si vaenga o le si vaenga e te tau ona ia se fa te tengo le tunu se vea ono lo ia le si fa fita au le petosili na tupu la ia lo tupu te mine nei o le kau wha aleanga ma whai o wha matalanga wha se wha matanga i se tas i lunga o penga ta wha ilangi o lo o yeini se o wha whita au li lo whaia i le kua ia le ai se tasi o le skanga ka tulolo ngutu ma le awhi ai le wha mauni i wha peua wha malosi whai yeini whai ngā wha aurungari i le wha sa tula fono rape and decent assault
O la fautuanga mo i lātou o whaia vaenga le. I e mautinoa le lei o ienia wha maumonga mau tutu sa tupu. O na e whaia lea o se whamatalanga whapea. I se leo. Po o se lo ia. A o lo walu le whaasala lau lungo lo penga ta whailangi. E iai lea ia i lātou o lo tua ia ma o lo a whaina. E ma whai ona lātou whaia ai se tangi. Whaia i se ripoki. E whaatatau ia te oilo tau whaleanga. O na whai asi ko kelo lea tunu o lo whaia le vaenga lea. O le fia i lea alu wha sala lau le ngei male ngā e winga i lea tangata. A e le ungia. E le uni meo wha maonia. O na iai lea o le vaenga i ono a fia i la tau le tū la fono. Ai a whai e ke si la fia sa tupu maolo iai se wha maoninga o vaenga i o la whautuanga i atu. E le penga ka whairangi le tali o vaenga i. A o le mtanga luenga leo maselo i o watau na sa ili se fiso soani. Ina ia su e ma whai ei lau matapu. E se le tau o le vaenga lea. E misi laba mana tua sa vea. Kasir ka ngaka le la a ver kau whaaleanga listangata. A fia o mailo na aingo. Le a fia e longa tamalianga. A fia i le ngā luenga o loo iai. A fia i te tono le kāri. Si whakale ke le ke lo le. O le a fiango i lata. A e munumuliange maua e le wha maungia. Ia ngai ong sa ila i le i vaenga e mawhai o na mouli ai o e ma avisitangi e le tangata e wha sanga i ate oi. I nisi o molianga se seolo e whai. E so o meilo marvaenga fu le le au kau wha maka. Ia. I le te tau api an tātou tanoina le telo tātou porkala mesa vea. I le te tau na tupul vaenga lea. Au e ke wha maka ua le skanga kai lunga o penga te whailangi. Po o lunga o lau telefoni. Po o lunga o lala po o se emaili. O nanga iai vaenga o le tūlafonu. E pui ai fo i lātou. Ma e iai le ia te tau. Whainga awe lako whaasea. Maru bumuni sewe. O tō tele nisi o la tunu o la ua mōlia ma whaasala ina le whamasinunga. O no ni upu whaamata ua la tō whai e winga istangata. E sere kau warkim. Manga kuofo. Kake kau upu tulou le whaafonga la tunu e palawa le mai kulou ia le whaafonga. Anga sa mo palawa le. Le kaimia e ke whai e se vaenga fo le ua iai so uroa ma so umana malama. Ua e whaafefea, whaamaka ua. E ono a whaine la, oi mai ngor tula whanua se. A threat, ia. Threats. Po ole, tau, lama po ole, whai o se tūlanga whapena e whaafefe, pe whaamata ua i stangata, ole soli tula whano. Sau no? Ia, ole si wa ngor tātou, tātou ora fu i le por tātou tula whano le, mai il whatonunga le, mai il mtanga luenga leo le ka ole police safety ora. O utala no ina le vaenga lea, ona ua whai asi to tele, o lea tunu o la vea maloka ina le mtanga luenga leo, ona o le leu sta ia, o le whaspepa lea, le ka o le PSO, police safety ora, mana tua le whaspepa lea, whatu ama whai ia ona whaonga le mtanga luenga leo, le whaspepa lea, ma le whatonunga lea vatu ia te oi, pe a whai ua ie se tari tonunga, ma se wha maoninga, o lo ie se vivesinga tonu lo a inga, family domestic or family harm. E akura ran kanga luenga le lo mumua. A wha maonia we wha o lima i lo a inga. Loka lola o taimine na. A le ei se wha maoninga peke o ke whai mai ngā whasi oko. A le ei ni manu anga le se whae ngai. A la fo i e whina o marikanga kai le ei. Ona iei lea o le whai unga i mawhai ona whai e li. Ima tama i tai leo leo o lo akuru ke minea. O le a le lo ka oi. Ala ave o se simea. Ala ave oi. O le whaspepa lana ngai batu ia te oi. E iai o le whaspepa lea. O le whaspepa lea. O ai inga. E mawhai o na whaasa o inga e sau i lo a inga. Whailoa i lo tōlua. Text mai pefe so o kai mai i so o lava se awala i lo a inga. Mai le vā le lusu ma le whai tula. I le se fulu aso. E fua le i le onga. Ia. O afianga o lo iei ia le vesinga o lo ainga. O le fautuanga le atunu. O le kaimi ava kore whasipepa le ia te oi. Waka kau o nga e tu ua lea. Le kuakusi po le whale le kaimi lea. Ma e malanga e se loa au iei leo. E le ma whaino e se mtanga nuenga leo. Se ia vanga na ua e aru e se malea. Ma le whali. Lua.
a fau o watu fa ia fau tuanga ma fa tonunga al mtanga luenga leo e ala de fas pepa le kakaunga e fai nisi o vaenga fa muli e te tau ne e ustaia ma ole vaenga le o se er ko kili pi fu le pi fa le yango e pi ka fa vale le skai mi luenga la fam talanga te li o te mi mako ki o ko e pa ku pepa le kanka anu no kanka le anu kanka le pa ka mai po fe fa ka ngo e se vai mo e se ta vale lolio Ko sa lo ia o lo ko sa le I a vili atu lo to rua posisio lo a inga po la kwa oi fo e ko sa mau ki ngoa e ke mo ka ko se le ke e ke ku lu mo la o fam sino ngai le so ia e ke maruru inga o lo na winga a fai lo le fa tonu ngale ntanga lo wa tauna e tu wa me e se mal fade wa ka ngai fai awa ele ma fai fo ile fa tonu ngale onga e chechi lo wa finge po la tamatini fai lo ka ma pe fai lo kinga lo ke lo fa on fa o mai lo ngai ka ele fai e o fo lo Facebook e o si lo ainga posisio wo fai ro ma ye lo ko wala like o fi le fai alo tu so tu si a la fo mel post office e ma wai fo yo de farga mana tu fa mai le tu la fo no le e le ma fai ona e fi so tai directly or indirectly. Olona winga ele mfengu no so kai fa sa ngai peke wi ma sisi wala. Olona winga a fai le suf mar fai kula ai mamo miki. Ai a fai le mar se furu waso a de fai ala se ki ngai. Ole taimilia. Ole o ta di tonu mtanga luenga leo. Ole ava no le leile ya te oi. Ki koi ma fa ma koi ki maka le penga. Nisi o fa fita uni. A wale se olunga manui o lo ainga pe koe foi mai. E se re tahu o le faspepa lea. Ma le faspepa foi lea. E iai taimi malalo lava i o tu la fono. E faa sai on kanga luenga leo nge erwesi. Se ilonga e umanga kusi le faspepa lea faa mamala mai aki oi. A fai atu nenu tanga luenga leo aki oi. Sa vea, faa kani mai se kusi. A sa vade vade se amai anu. E nalor ku la fono waka ungolo karo. Ava la o feke alu, karo il faro fai fea. Ala ko foi fea, ola foi de pepa fea. E se la le ta uo vaenga. Wai e fa amata e fa ingofi. A o lesi le mafu anga le lo fai sito hotel o tata o tunu. Na li la. O lo kai, o lesi vaenga. E uska ngi anga nga fa swa ava ko kifa mai do de aida e ko ya vea o le selam tanga luenga le pe a ile ustaia e le si ko inga nga va tu sa no e o na ro fa fasilon tolu la fai fo la ia ile fu fanga na le ai alu fo ko nga ko kifa mai ia sa ro pingero nga ka o ko nga me nga o ia ele leila le mo ele e ke o fasi o lo mo ko ma fa le na tu o ka e vidi me ke o ka ko pukal mak fa ko tu ia me ko ia o lo ka ni oi va nga na mo si fiela tu ma se la va ia sa o banga tonu ai nga lo fa ila va si fa tu la ia ona ma fu anga le ale ona fai en tanga luenga le lo fa tonunga le le PSO le por pepa le na ia tau ma fai le ni si au wala e tau fo ia fa fita o le tonu ai a fai la volo le fai na usta ia o e fai penga luenga lo sa wai no lo wai le lar fa msingo ngalar kario o si o vai nga tau na sila to ai la tunu mo le sa ngole mu o tatu wai malo fa tai le tau te le fa fonga bai le tunu o to te le yo ta fans e o mai les forili le fa talo fa mai o se fatu la wano mai le Loe Hamilton o le sunga ya Alex Rafaele se kona fido le uso o le si fo le fa sa lawi lo I kala estete le tio na a Christchurch Plain FM o Roberta Pele Masina o lo fa talo fa mai le ta por kalame Christina Tanvasa to tele io ila to wala wala na le no facility ba o os falile ta ele sau ia le sau no be ia o le sira va nga o festele ko ka la ve fai si telo ta vale la ve le vai solo nei mo io le fai si lo wa le tau man ko fu sa via o le se fio ka vale o le so nga no fa le ma fu fa o le ka vale ma le alu ona po le a fia fo I fa la fasaina
o isia vaenga le olo mafua ai le telo tatou la vel te mina tatou tavale la vel te mina nei i lo la vai fautonga le tunu ia faukonga masangi le ka ke vele tunu sa vea a e tango fia le ava malosi a e tango fia fua au fa sainga a ole lava lau malolonga ka kir ka vadi ne tau ne tango tabale a fai e lunga la wala po e malanga po fia lava se vaenga ni sila o e malanga iai au bo o maile le lava fa maile tu la fono fa akula ka vale au tafa i se vaenga o saunga le mu fai de le se manolonga o koe fa wa o le fa nga malanga o le fainga ka ia sa ve mal fa funga le tunu o nga feku nga i de saunga le mu po le ale le o la felo i ka vale po le afu le i lo la isingi ai le ma fai vaenga ia ona ka o fifa la bela pe a fai le o se filta vale lo e fa ngaina ma dilo wa i ka vale le fa ku mtanga lo ngalo ia e sa o le kala fu le makua ia lia ka ko wa o ka ko pa ele o ko ia sem le o pa u ato to o ia i ma fai ona sefe le ka vale male ai nga pe ang fa ku ke lo isita vale lo fer te mine o fesi pong sa ke lo ka ku ki o ko ka lo ku fa fo mo o le si vaenga si aki le afir tabale. Ke le o vaenga o fusi pau, ia wha amauti no le le. O se lau pasenge le le o le tabale, e whi malanga i e lo ainga, ai kere i arwesi. Po le ale pengo ka ua kei mosola, po le ale le o lau ave ave, o le iai o lo lai sengi. Pe kere wha asua a vaa foi, po le asi si vaenga. Ai ale le nisi o tō ngā le tabale pe o ka ofi, mōli, salkimi kei mikimu. Mo ki ngoa sa vea. Tiri 11 no a fia i lau tawa ni malapia. O le vaenga le tatsanga toi le atunu wha mon mole. Isi kama ikupela ikikia ko kongi fo le service ai ma siaki e tatu tawa ni. A le ke le o le avanoa e whasauina i le soifu o le atunu. O le si vaenga lo pa iara te mina e mese la valum whanau talavo. Whai si sawa telo so ngoi rungorka ko awala. Manatua, e iai le tari tununga. O le laisenge longa lua. O le kaimi e piko isi lianga whaafenka i le whanau ma i lātou o talavou. Whio i e ka vale. Ai sea, i no la koua mga kua wale leilea. Leaf ka vale. O le sonau. O kaimi fo ia. E ese le tā ua mātua. E ke whesosoangi e le whanau. Mo le au ina le leo nisi o vaenga e te tauna lātou whaatino ina. I le kaimi lako ki kangofia i le wheuti. Ese la le tā ua le vaenga lea. Ona o lo vai mal fa no le kele o ainga o lo vili mai i tato o unanga i se fiso so ani vo le ka vale o lavia le sa men fai pa fai de insua le sa men fai pa fai ngala ver ka vale asu lo o ka di po lo wa fin e ki ka vale o men ngala via mana tua o le la ver ka vale a eso la ya no ma se si aki po o sa ngole muskanga o se o kula fongore e se la le ta ua fa mo mo insua ka ko ka vale se ve e se ta ua vanga le ta una insua ta tu ta vale mo se fa ma venga mo o male ainga ke me la ve ai ir ka vale e me se la va pe ala via se si ka vale e ainga le na ma to tala no se furu mo a fe ia le vanga la ko ke ko ngi fe de pomori ai le o yes insurance ta vale e se ta ua vanga le fa mon mole matua a fe ki sila fie le se le sengo le whanau e le te tauna e tu ina ta vale le whanau feo e au no mani o lato le sini a fai fio le sengi mua e mana o mia se tangata wa yelu na le sene fu le sengi po le sene lun tolu mo le lua tau sanga pe o vafo la ke o a tangata foi le le fa peru ke o ala ke o nga o yer fu le sengi le ku le o tangata e le o fa soa ava o tangata o lo mala malama le foi i ngofuanga le alu i malunga na awala e ka ngofo dum a le ngofo o dum ala ka ulu i le tau le vainga le e se ta o le au ina le ma fautu ina le fana fai le singi lua a o le se le singi maro lo mai ku isa ngofo ku ka ko pase se le tau una tango fi le fana tava por pas o le upanga le ka ngofi a se fi yo nai vainga na foi mo le sil fi le tru Tau lunga le tātal duanga le so. Ona yele mata upulsa o wala au tuai lau fionga. Whapena fōi le official komsina o leo
tu tonu I Wellington. Ai tali mai ai ia se tasi fo I o tabali I longo le tunu o. O lo ua vea fo I ma superintendent. Ia, po specifically as an officer. I to tonu o le officer. Tu tonu I Wellington. Le sunga ia superintendent Fata Fanene Willie. Ona o le moi o le mata upu e winga stasi o li I malu o le malo. Na malanga I Samoa I lona vala ulia. I le whaatautonga o lona uncle ua avea nei ma pāle mia o le malo Samoa. Ai ua maesi ei lunga upenga ta whailangi ma whea vea I tala whapea. Ai longa na iai se vala aulia, ai lona na whaatanga atu. E ona superiors po I lato e maulunga atu. E wa aia ia leo. Mai Wellington. Ia po I nei foi. O le a se fua whaatatau iai I protocols, le due process o mea whapea I lo sunga le satini. Teisa vea mo le fasili e tau fo na mana malama le lele atunu ia male lau tele fo lau whaafunga. Ia lau. I vaenga. E iai vaenga I se o lata lau whaamamala mai ne le fia whine nei mo le si le fia le atunu. E iai fuafuanga whai a inga e ma whai ei ona avatu le whaatananga le mitanga luenga leo ia te oe. Le leo e te ofuina ai le toninga. Mana tua fo I le whaafunga le atunu. Ma lia lau. O le toninga. Ngā hoa se kausi mea tu lo le whaafunga le atunu. E patino le toninga lea. I le matanga luenga leo ni sila whapea fo I Samoa Australia. O maliu, o leo te iloa e uia savea, e mai le whaatananga. Ma lia lau. O le telo isi vaenga. So se mea lava po so se vaenga. Po so se taimi o te fi of wina le toninga le matanga luenga. E fafo atu le ngā luenga. E te tau ona iei se whaatananga. Mua. Mai le kangaka lea e rau sākingi. Tara whate ita. You're superior. O a ulea, ia, o rato te ita, ia, whapea, o a ulea, ia, e leo iengi o ka ai, o leo ke constable, o te whesili lau sākingi. A o whesili a kui lau sākingi, a e leo lava se malama lau sākingi. E kaunga whesili a, I langa pule. O lona winga, e iai le awala, e te tauna whaatino le vaenga le. Vaenga mo sile fia le tunu. So se vaenga la va ngā luenga e whaatino ina le mtanga luenga leo I Samoa, Australia, po whera wala tunu le Pasifika. O Wellingkongi. E sa ui le whaatananga o le vaenga lea. Lila. Tala whataitai, ia na tā pā le mtanga luenga leo a tio tātou malo I Samoa, le mtanga luenga leo ni isila le jogum. I le whono lea na whaia. O Wellingkongi sa ui lea. O le fionga o komisina, ia mai lātou na whaia whaiunga. Lea na mawhaiu na masi I le matanga luenga leo e fisosoani. Tā tala noa lai le vaenga leo e tā ua. I le whaatautunga lea na iai. O le vaenga mua. Pe au mailo kusi wala aulia, pe le ai. E le ai so na tā ua. Pe a whailea. E le ai se whaatananga atu ale matanga luenga leo. E te whaia I le toninga. Pe a mo manu ngara whamtaranga. A sau le wala aulia, kar whakaikai, a mai le wala aulia a lo anko I kia au ke sau I lo ufa I whaatautonga o au, tulou le swafa, e ka kauonga o whesilingia. Nau tai, po I la tau leo lo ufa au runguen tanga luenga au kileningei. Mai te tau fo ia te au, ona ufa matala le leiai. Le mafu angolo wat, kar whakaikai. Ele mwhaingo whai aku fo ile le iai au teitai. O leo ke alu I le sofanga u o lo anko lea. Ai uma e o lea, o le whaatautonga. E te tau ona manino le lei. O leo ke alu le whaatautonga o lo anko. O lea la ave ma pale mia. Mana tua la sa vea. Ia ele o to e po mala he. O lo iei se fe se I ngai le vā o lea tunu. I vā o pāki ma whaaporikiki. O ina. E consider mtanga luenga leo. E tiri mtanga luenga leo. Po ani si o vaenga e awane I afia mtanga luenga leo. O lona winga la. Po ai lava e ofuinga konginga. Pe au maise kusi wala auria pe le ai. Au o mga okean. E te tau mao na iei se ioenga. Ia iei se whaatananga mai le mtanga luenga leo. O hangi pe fe kupu muri angi. E mawhai ango o whapea.
a leanga mai le whaatananga mai le mtanga luenga le ia pule o ke whaia i le vaenga le. Lua, a mai le whaatananga e fua i lau whaamala mala maina i le mafuanga wa mai nge ke pera ruinga lo whaamtalanga o lo whaia ko lo ke alui le maliu a e moa e wa e se risi mea ke kumai ai. Ona fesilingi ai le se kaimi. Ia ale upomoni ia o lo tiritilo i la tau fo i o wha au lulu i le mtanga luenga i le mata upula. Ia e le mwhaila o na whaamatala ati fo i le nisi o vaenga o talanoina. Sau malama. Ia ona maua leo se si whaamatala ngau i le vaenga. Ale me pito siri le ntahua. Manatua e se le tahua o le sotanga o malo, le vaa malo e lua. Ai mai vaenga la vaia. E iai awala e te tau na uia ina ia mawhai o na ofu ina ile tōninga o le mtanga luenga leo e so o lava se tangata e whainga luenga i tono mtanga luenga leo e mwhainga ofu ai whafua tō New Zealand. Pe a whailea e leo i tutonua o se kaimi o se ngā luenga fo ia le mtanga luenga lava ia leo. Pua mamlamar vanga nesa vea? Manino le lei, alona winga, sa te tau, mai o te loa fo i ai sa whai se whanoi ma... O te tatalo. O te tatalo sa vea mara whaonga le tunu. Sa whai se whaangoi. Mai le leilo na whaamalamala mai ne si atali i lea. Ia wai ka wakali i wai mo i ai e o laila i titi si atali. E o te tatalo mai iei folo tartununga masalo. Aina whai sa na whaangoi. Ia te aulawa i e pefu i lawa. Po ni vaenga o ke fio o fuela o konginga i lo mana o voidele. E te taua ona o ia wala o mea ka kawung whaakingo ai. Sa wala ar kadi e re ai. O le kadi e le ai. Ia o te taltonu ia ma o te talo fo isa iai sa whai se whaangoi. Ma i e folo taltonu nga masalo aina whai se whaangoi. Ai peno tau te misola. Sa umalama. Koe whai se skakala pe mai se whaatananga e whaina whailoa. Ona whailo te leo le tātou tunu nisi mai. Saudanga lau sungai le ni satini. O le tāua o le mata upulea. Ina ia wha moe ma wha toa fi mali ai langona o tangata. Ona ua la ngā ma peye fōlinga mai ai e o tauleanga ia lea fo ia tali. Ia po le malu fo i o le malo. Ai mai seo lona so tanga. I le fionga le li pāle mia malona o le aso le wha moe o le wha tautonga. Ina ia awaini i langa la ngā ni fina ngalo e atangia ai. Le loto leanga o stangata, ia pa o le whai o ni tala, ai le o marmalama i le sauce, ia mahala o mea o umona whaatino. Ai whaafitai i mo lau whaamamla manga. La foto no le tātai mi. Tā walunga mai e lau o fionga. Pawala o te talo i le tunu ia mau pēr le tō vai. Ma lia lau. O leo lo o whaieni si o vaenga fo i saidi ili e mtanga luenga le lumfa mau tino le isau ieni si o vaenga e la tali. Ia pēno tau ura teimu so le e se teime whiona wha mamalama mai e la tolo wha ulu le mtanga luenga. Lea mata upu walo to telefoni si la tolo ofisilingia le vaenga. Ana ne fiafi fa te sa mua i le fa no ino to la mo to mo ta me se fo to te mi fa no ina. Ia wa fo tato por clame o martu la fo no yes for it. Tas o le manatu o tu ia mo se so sani mo oe ia i la la nga na fa mama mai vaenga o le tu la fo no. A me se la wo ya sta fa manga le fo la tele por fa to va. Pa fa wi se vaenga lo ona o le to mari la sila. Ona fa fonga ne fe family fo ile tu ela o fio ka se vea tai ia me se fo ile ngali ia o alo tu fo ile nei fa ungo va ya so im fainga malo longa fo im kan longa lo fenga yai ia fa mu fo ile tu on mako Pacific Warren tai au o tawa le la fa mo savringa mo fa non kai au ia mo wer tatu tu no se weekend fi ma se weekend manu ia ile lo fo le tua ia tatu tu fe lo ile ve se fo so i fu ma Emmanuel After tele i lau fionga le li satini le li malu o le malo mo le taimi ia ua ta fa so ai fo i le atunu i mata upu tau tu la fono a wale saunga le mu saunga le mu o le tatu atunu ia talu si el sapati i lau fionga mai se fo i o tiute ma faiva masani ai o le ata feilo i pea ia tele ia le fiafi a mesel fai unga o le vai aso